Mamuntulan kita niyo, Pipo, inshallah. Magsukur, Pipo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wasdain na pamuji serta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala na yari na isab kita niyo waktu na to ini amunin waktu puas maghrib insyaAllah ta'ala ito'y na to in pangadjian amoy in bakas 5 baylong ta tungod paparkala paghaji iban sin pag-umrah amoy in nasabot ta in mga karukon-rukunan doon haon sin paghaji manjarita balikon karena inyat to laung ta wala nakasaw kato taniyo yung mga sila social media insyaAllah in paghaji iban si pag-umra, aun siya rukun. Adapun impagyanon rukun, bang siya ri mahinang, at tawahambok deng hamang rukun katinggalan na batal in amal na to. Hati nari tay maun. Ini rukun si paghaji, aun siya but kato tani roon, upat in rukun niya. Adapun in pag-umrah, aun siya to rukun. In rukun sin paghaji, kaisa niya al-ihram. Amuna in pag-ihram, in hikarua niya pagtawaf, in hikatu niya pagsa'i, in hikaupat niya amuin al-wuqufu bi Arafah. At ini upat ini, balikan ko al-ihram, wat-tawaf, was-sa'i, wal-wuqufu bi Arafah. Na impagyanon pag-ihram, hapaghaji, in pagyanon ihram, amoy in laung ta bukon yung pagyanon asalan sin pagyanon ihram matamin tamungon hipagsulog atawa amin pakayan sin tao magahaji. In pagyanon ihram amin niyat sumud palawman sin ibadat paghaji iban pag-umrah. Amuan yung pagtawakon ihram. Hatatkala nakasud nakaw palawman sin amuin ini tumagna nakaw sin pag ini tunay mo sin ibadat paghaji sarta sumud na roon inyat mo sin inyaon katantan haramun mo na in katan hiyaram sin Allah Ta'ala roon halugal amoy in pagtunayan mo sin pag-ibadat paghaji hangkan na imbiyay ta dohnaon amoy mantika haram lugal amin hiyaram sin Allah Ta'ala in katantan doon ha lugal yaon na inyad to subayad to aniban sin ambok pambuok dahil nga mga maghaji asupaya in ibadat niya laung ta di mabatal matayma kaniya amoy subay hiya atay sin ambok pambuok amoy di siya makalanggal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paimpagyanon ihram, pagtawakon sin kaibanan ihram, amo na intamongon inyan pakayan. Hausog,
amo na in long ta biyay ta doon haon hisulog amo na in rida iban sin idar. Amo na in hipagtapis sin usog dahil hindi ha amoy taas sin pusod niya yaon tubtub pa amoy in ini liusin lokodan niya hati niya magtuparitis niya amin sa kira-kira doon hayaon inibang siya sumujud na ini di gumawain ini paan niya amod to hati niya makaliw siya rin ha ibutang tanari hatungod sin ini bitis tayaon amod to in long tapagtapis sarta hindi ha amin hambuok kadto amo na in isiub tapa awakatayaon bihan ilibot ha amin pamaranan ta supaya katabunan ini mapatot tabunan ha pakayan sin usog. Naramit yan in babae doon hayan ha amoy in sibu-sibu long ta in pakayan amoy in bukon siya tiyahi long ta doon hayan. Na amo yan in biya mga aturan yadto in hukuman niya rukun amo na in pag niyat sumud pa launsin ibadat pag haji atawa ibadat pag umrah. Ini karuan niya amo na in tawaf. In tawaf amo na in hinangon long taroon ha ini pag-ianon long tamag kuliling doon ha Baitullahil Haram amunain ini Ka'batullah al-Musarrafa doon haon ini limibot karon haon maka pito bihan in pagtawap maka pito tumagna daing ha amin dugosin kaya bubutangan sin Hajar al-Aswad in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha waktu siya himinang amoy in muna miadto siya ampa siya simyum sin batuyaon ampa siya ini mianaw laungta libot palawa bihan sin amoy in Ka'batullahil Musarrafa bihan nakapito na tiap-tiap dumagpak siya maripa ami in dugo ika upat dahil nga pagtagnaan niya amo na in pagtawagon lang niya Ruknul Yamani doon haon dumupon in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha amin dugoyaon ampa siya manghindua amo na yung pag duaan niya lang ta nagpapanaw harap maripa amo yung Hajar al-Aswad dugo kaya bubutangan niya lang ta iwan panghinduaan niya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doon na yan. Napagubos ito in hikarwa, imabot na hadya in Rasulullah sin, lima niya, madto pa amin si mapusin Hajar al-Aswad. Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Ang panay sabsiyam yan daw, madto limibot, amo na inlibot niya hikarwa. Sarta, nagpapanaw siya iban panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga ini subay at tulong ta, labi marayaw amoy nag-iingat yung kitakatantan hasupaya. Uno-uno na kawayaan ta sukaton pa Allah Ta'ala hawak to yaon. Napuspuson na to na yung kaagagin na to. Sumukat patuhan na to Rabbul Alamin. Pakubos, maka ini libot na isang siya maripahan sipak, damikyan imulin na isang siya rito ha amin dugo simpagyanon Ruknul Yamani. Sa sumakawa, habihaon jaman, pasal simbanus na simmanusya, mahunit na tulong ta mapadyato yung bihadto. Sumakawa, manjari kita lang ta, amoy in, himinang karna, inibya na sa pantun na hinang taimbya na hinang sin Rasulullah, karna paghikatiw, katulibot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkod niya na hadya impya, ini dagpak niya magtupa amoy Hajar al-Aswad, o sampai siya yan, Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Pag hikaupat yan to, malayo na siya bihan, si mayang nahadya siya, harap madto imalo,
Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai natalos niya in pito, amo in tawap. Amo na yung pagpuliling to, na pag-ubos, ang pasiya, ini himarap madto pa amin pag-ano makam sin Ibrahim, alayhi salatu wassalam, si mambahayang siya rawang karakaat doon. Amo ray sabin, mapatot na to singuran hinangon, biyasin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na insiya pag sambahayang naroon in panagnaan rakaat, dati na duwang karakaat, basahon niya in kulya ayyuhal kafirun, pag rakaati karwa kul huwallahu ahad. Napagabos doon, ang panisya manuy to yan madto. Paamoy in ini sapa. Buod sibi-sibi, amo na in lugal pagsaihan. Karena in pagsai, amo na longtain, rukon hikatu. Pagsai. Damikian inyaon, makapito kaw magtumbang bing. Dahing habod sapa, harap pabod, ini marwah. Sarta bangkaw tumukad na pataas simbod sin sa payaon, basahon mo in ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alay, may yattawwafa bihima, wa may yattawwafa Ama talusun na to hadyaman to pa amin kahinapusan sin ayat. Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw tamara fala junaha alayhi ay yattawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Amo yadtuin basahon pag-ubos ang panalumudlod ding habon sapa mamuntulan harap madto pa buod marwa buod day sab sibi-sibi dituhan sipak. Doon hayan, pag-abot doon ha amin aon doon kakitaan ta biya mga indan pintakadong, kumatod kita pa dingding at tawa pasiling, siusulatan yaon, doon halugal yaon, amo na lang tain pag iyanon wadi, hati niya amoy in lihak, lalabayan sin sapa doon sin nakauna payad to, na dumahakan bihan, karena inyan to pangikot, haamoy in lam asawa sin Nabi Allah Ibrahim, hawak to siya nagmaso sa sin amin anak niya, wayroon na lang tahiyap di nabihan na nanahay na duro niya, sarta wayroon tubig, iban wayroon tauroon, na dumakan siya pag-abot niya magtupa amin lihak to, na pag-uwas pa siya manaw, sampay sumampay siya magtupa, bod ini marwa. Damikyan, bang kau sumulad na magtupata simbod marwa, basaon mo na isabing ayat, biya sa takain na, inna safa wal marwata min sya'airillah, sampay pa kayo napusan sin ayat. Nabos, pag-abot mo rito, hapuntukan niya, taasan niya, umalog ka pakabatullah, al-musyarrafa, ang pakaw, tumakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila. Manjari na isabihan to. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yadto na, hati niya, ang panay sa kalumudlod, daing haamoy inbod, ini marwa, harap na isabkaw, magbalik madto pa, bod safa, na inyan, damikyan, pagabot noon pa amin aon miya markahan, gadong doon, na uso simpanaw niya, mga to, nag-undok-undok biya, nagdakan-dakan, akak-akbihan, bihad to, pag-abot mo to pa amin katubtuban niya na isang markakadong ito, humundong nakaw, manaw nakaw, agak-agak, sumakat na isang kaw pataasin, bod, ini sapa, iban sin pag, ini basta mo sin ayat, ang nang biya-sin-biya sa takain ayat to, inna sapa wal marwata min sya'airillah. Na pag-abot dito, hapuntukan, damikyan umalop na isang matupa, ini Ka'batullahil Musyarrafa, iban simpag takbir, ang panay sab lumudlod, magtupawaba, na inyaon lamta sai hikatuna, sabab in panagnaan, dahil hasa papamarwa,
isa, daing hamarwa pasapa, dua, bihaon daing hasapa pamarwa, hikatu. Sampay maabot siya, hikapito, pag-abot sin hikapito lang ta, doon hayan, gumawa na madto pa amin lawang dito haruhulan sin ini bud marwa. Pag dito hadto na inusog lang ta magbagong na sin buhok niya. In mga babae lang ta na saratan na uturan in buhok nila rito. Pagubos man dyan na maghukas. In pagtawag sinya to umrah in nahinang karna biasing kitari hangkan to umray makauna sabab in pagdatong madto nakauna kita dahing hawak to wala pa siya timagna in pag-ibadat paghaji. Kung siya tumagna in pag-ibadat paghaji subay na 8 kasubangan. Amin didto na ingkatan laung ta magahaji makapagdungan na hawak to yaon katantan. Amin humarap na madto paara pa mag uko. Amo na in rukun hika uno. Hika ini upat simpag haji madtuwihan. Na inyaon lang ta tungod simpag tawap iban simpag sa iyaon mahinang natubihan hautan sin waktu amoy in bang maus ng pag-umrayad to nalabi marayaw lang ta amoy ini bang kaumabaya mahapon iba adum iban sin adlaw magtawap ka iban magsai inyad to nalabi marayaw bihan labi-labi na in pagtawap amuaning ganti sin ini pagyanon tahayatul masjid amin bang doon ha Makkah al-Mukarramah. Bukon amin duang karakaat lang ta biyasin na kaywanan masjid mag sabayang kau lang mo ini tahayatul masjid. Atin nga panghurmat ha masjid. Impanghurmat masjidil haram amo na impagtawap. Biyan. Na pag-ubusyaon lang ta ini pag abot sin 8 kasubangan nito, namo na manuito yan na yung katantan harap magtupa, ini arapa, labay ring hamina, sampay bang biya akaron tuod, makahanti paroon hamina, pag ubos yan to, sa kira-kira dumatong magtupa, masuok na magtupa arapa, doon ha masjid namira, sumambahayang doon sin sambahayang zuhur bihan. Pag-uusam pa, tumuklas man to pa, arapa. Na inyaon, misan iyanon lang ta, nag-uno na, nag-susugpat na bihan, nagpipikit na ako nin waktu bihan, atawa lokal. In, yaon. Naman jari, doon haon, atin niya, manunjo ki in pag-uno na to, in pag-ibadat na to, amin hinang atawa paghinangon sing kita rendi amin to ray mahinang tapanag na antas yung pagdatong inyad to pagtawakon umrah sabab in umrah lang tatura in rukun niya ampay paghaji upat amo na muna in niyat pag-ihram iwan sim pagtawap pagsai iwan sim pagukop haarapa ampa impag ini pag-umrah na amin ihram, pagtawap, iban pagsai. Turain biya mga doon haon ini rukun niya. Na amin tulong ta ini biya na sinagi, balikan ko impagyanon ihram rukun panagnaan, lang niya inyan hapaghaji iban simpag umrah, huwa niyatud dukhuli fi ahadi an-nusukain. Amo na inniat sumud palawman sinhambuk deng harua amoy hinang yaon natin niya. Dua hinang amo na yung paghaji iban sin pag-umrah. Pagka nakaunin pag-umrah, na amo tinniat mo sin inikaw mag-umrah kaw. Nabihan yan. Na pag-usin to ang pa magniat sin paghaji, amo na in 8 kasubangan na sin bulan haji. Amo at mga katawtay manguran hakam Islam. Naman jari habihayaon, pagka naubos ta na nasabot in rukun, sin
paghaji in sambuton ta amoy in mga wiyajib doon. Al-wajibat. Mga wiyajib dahil nga mga hihinangon sing kita. Tawa ammal amoy in bangkya tinggalan in ammal yaon na kawajiban kato tanyumag ini pagtawon long niya dam. At isim dam ini pagkat kita nakalanggal sara kaya tinggalan ten wajib sa kita magpanaog dugo dahil nga mga hayop lang ta halal amunain ini pag-ianon bahimatul an'am. Amuna in kabiaksahan, in kambing, in sapi, in unta, in mga yan katan dahil nga mga manjari lang ta magpasumbay kita dam. Nawang isa-isa tara, hambok kambing. Bihan, nawang yan tumataod, manjari magsawin mga 7 tao. Bihan, sinhambok sapi atawa unta. Bihan. Nawang sa upama, wayron hikapagdamta, way hikapamita hayop na in kita magpuasahang puadlaw. Mangpuadlaw na 2 adlaw ha, ini waktu simpaghaji yan magpuasa na lang niya sala sa to ayamin fil hajj wa sab'atin idha rajatum. Bang in 7 adlaw puasahon mo bang kau makabing napahula tilka asyaratun kamila. Inyad tulong ta na mabista na siya hangpu adlaw in pagpuasa sing kita. Nabiyad to. Na ini dahil nga mga iniwiyajib tungod paparkala pag-ihram hatinen sumud pa ibadat paghaji na subay na to ini di malanggal inwajib hinangon na to ini. Amo na lang niya mag-ihram doon hamikat. Hati niya tungod pa amin pagsud palawon sin ibadat yan, aun siya lugal tiugila sin sara subay kaw rin doon magniat. Halugal yaon. Al-ihramu minal miqat. Amo na lang ning pag-ihram dahil nga amin lugal tiugila sin sara, amin lang ta doon subay kita magniat sin ibadat paghaji atawa pag-umrah. Riwayat biayta Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Ini dihilan waktu hatinya waktu magniat kau sumud palawom sin ibadat paghaji atau pag-umrah in tao Madina iwan sin lumabay ring ha Madina doon dahil halawman sin hula yaon amin Mamlakatul Arabiyatus Saudiya na inyaon doon haon sila lumabay dahil ha amin Dzul Hulaifah. Pagtawa kong daysab sin mga timpo na kaunalaw niya Abyar Ali. Bihan, kaon din doon kupong daw ta, tuwig, magtubod na hinangan na masjid, amo na in lokal yaon. Naman jari, in tungod pa mga sila, Ahlus Syam, ingkatan lumabay ring ha Syam, ula Syam, na inyaon katan pag-ianon Al-Juhfa. Lugal ha, sinini Mamlaka Arabia Saudiya, Al-Juhfa. Then dito sila sumud pa ibadat paghaji atau pag-umrah, sarta dito sila mag-ihram. Wali ahli Najd, Karnal Manazil. In mga sila rin dihatampik pa Riyadh, na dahin doon hapag-ianon Karnal Manazil. Inyan, kaingatan na singkatan, magahaji ay siyo makalabay rin doon, iban in mga sila aunda, longta, amin malim nila, amo na in mga shaykh nila longta, magbayta kanila mga hauno sila, mutang, at awarun haon, sumud palaw man sin ibadat, pag-ianon
paghaji atau pag-umrah. Wali ahli Yaman, yalamlam. Na inta orang ha, ini hula Yaman, dito sila ha amin pagyanon, yalamlam, in lugal ini, na lugal da isab sin, ini paghaji ang singkatan, lumabay ring ha Yaman. Harap pa Saudi Arabia, o siya tulong sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahunna lahun liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajja awil umrah. Na ingkatan na sabot yaon, isisim makalabay rin doon, haun-haun na, amin bukon sila lang ta naghula doon ha, amin lugar labayan nila yaon, subay sila lumabay rin doon, bang sila mahinang labayan nila in mga lokal na sabot na to ito. Amo yan, mga katawtay manguran, hakama Islam. Pamankana, dunahon, pamalluho pa, mahalluho min ahli. Nabang saw pa way kalabayan niya, dahil doon hayaon, biya na si mga hamalayo, hindi, dahil kato man jari kita, amuin ini nihat bihan, hawak to lumupad na kita rin haamin International Airport sin Manila yaon paggain guwa pagwahula laway rin doon ha International Airport sin Manila. Nabang so pa malaway taring ha mga dugaing hula bihan damikyan din haamin hula yato jiyari na yato bihan. Sa hakato hatatkala in mga ariplano ini bat lumabay siya kahula-hulaan aon siya ini airport, but in mga ariplano yan, di yan mamuntulan haamuin lang ta hapas langan sin ini dakat yaon bihan. In sila yan katantan, maglabay sila haon ini hula taga airport siya, karena inyad to pag hali adakala aon mga ini problema sin sasakatan, makabaid sila lumanding kailo, haununo na hula kalabayan nila. Bihan yan. Naon yan traffic sin dunya ay ini halaw in dunya inilong taamin mag-akad katantan manjari sila magbaid biya iriwang aon emergency long ta kumugdan kanila. Nabihat to. Na pag-ubos yaon long ta biyita doon hati niya inamoy in siyo-siyo na makalabay roon bukon din doon haamoy in lokal yaon na dahil hula niya pa kaniya mag ini sumod palaw man sinibadat pagadji. Nabang yato akad-akaron haamin biyas sa taring kainan tulong tapiang adji ta hatungod simpag iyanon dam. Amin pag iyanon long niya magbayad dam. Indam yan long ta hangkan kau magdam pasal sin nakalanggal kau sin sara sin paghadji. Na inyan, manjarian, way napagbayad dam, bangkaw, ini agaron mo insara, matarang in hadis ini, bang kau mabaya sindi na kau magdam, sumulog na kau sin, pakayan mo, dahin doon pa ha, Manila, bihan, mang kau tumulak na sinadlaw pagtulak mo, pag-ubos yan to, sumulog na kau, pag-ubos, bang lumupad na yung aliplano, magniat na kau sumud, palaw sin, ihram. Sin uno yaon. Hati niya inikaw na pagdatong naman to pa ini hulayad to na tumoy na magtoy pamakkabihan ang panakaw tumawap. Hinangon mo na hinangon namin nasabot takain na yan to amo na upat rukon na tatkala in kita lang tamakaon ng pag-umra na hinangon ta na magtoy in to rukon yan to bihan kana kiyatag nga anta na rin nga amin pagtuklas na rin nga hula ta. Magtuwihan, panagnaan. Napag-usid pagkanto mo, magtawap na kaw, ang pagkaw magsai, pag-usid to, ang pagkaw magbagong bangkaw usog, in babae magpupuk bihan sin buhok nila supaya, manjari na sila maghukas, magpinda tamungon, subay na, maabot in 8 kasubangan, ampa sila magbalik, sumulog sin pakayan nila, sin paghadji na hawak tuad to, na sarta, inyaon katantan, dahil doon na ha, Makka al-Mukarrama in sila maguno.
mag ini niyat bihan sumud bukod na lang taring haamoy in mikat na sabuti ni sabab nalapay na kita riha pagyanon sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika hatta ahlu makkata yuhilluna minha. Biadahan tulong niya katantan sampai sinta umakka in sila doon na sila haon magniat sumud palawom sin ibadat paghaji. Dahil nga Makka, na pagkakita yaon na nakasud palawom sin Makka, hawak tusin, pagdatong ta, doon haon, dahil doon nakita niyo magsulog sin ihram, hati niya dahil doon nakita niyo magniat sumud palawom sin ibadat paghaji, hawak to yaon. Na amad to mga katawtay manguran, haa ka ma-Islam, na ini sumuno niya rin nga mga iniwajib doon lang niya at tajarrudu minal makhir. Lang ta amuin tamungon mo subay siya bukon amuin tiyahi yaon. Bihan natin niya sin mga kukuputi yaon gisiun hadya siya bihan. Bukon siya tiyatahi. Amo at tinipagtapis sinusog. Sabi hayaon lang taon na siya jimpaw amin unuyaon. Inyaon bukon tiyahi iyan nyam siya na inyaon mabista siya lang ta amo naon in biya mga sampay matanam na in mga tao sin amin bihadto sabab na inyaon bukon da siya biya mga di makasasaw lang takato hisulog in mga yaon lawi-lawi na mga kakanak marayaw matanam na gaman biya mga mahayang inudyot pamaranta tumayma sinamuin pananaman sin ini jimpaw yaon. Naman to sarap di manjari in badyo, in pantalon, in katantan di manjari, subay inyaon, tartanto sadya amin hipagtapis iwan sin, hipagsiub, lang tasin, usog. Amad to. Di ka manjari sumulog mga karsitin, bihan, damikyan, in mga sawal lang sin kaywanan, di manjari yaon isulog si mga kausugan. Na ini hikatunya dengan mga wajib doon haon amo na impagtalbiya. Amo na inkabtangan lang niya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Na ini ni pagbalik-balikan na hadyasin kita hatat kala tumagna na kita numaog deng habay, sampai sumakat na kita patasin sa sakatan, doon hatasin sa sakatan bihan, harap man to pamina, yaon da kita nag ini tatalbiya, aming kaptangan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Biya kau namaita, si mambag kau pa Allah Ta'ala sintiyawag kau, amin dia aksin Allah Ta'ala Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa adzim pinnasa lil hajji ya'tu karijalan wa ala kulli damirin min kulli fajjin amik. Pagdaaksin Allah Ta'ala Nabi Allah Ibrahim hipapatawag in katan manusia. Laong sin Nabi Allah Ibrahim biya din in katawag ko sindi mabuting tingog ko pa kansiyo nabihan ini lugal. Nalong sin Allah Ta'ala, in ikaw dia ak ngadya tumawag, kami na magpasampay. Sinyan katantan. Labi rin Allah Ta'ala in makaingat. Kain kita, bihadtuin, uno, amunain, hawak to pagkanagtag kato, in Allah Ta'ala, wala pa kita misan piyaga anak, hawak to yaon. Imian na kaupatuhan Rabbul Alamin. Oo, ya Allah, ya Tuhan namu, yari na kami, imay masimpartawakan mo, ya Allah. Bihan. Sampay pa amin duhulan sin, biya mga panawag-tawag mo yaon, sarta panaksi sin intuhan Rabbul Alamin, di manjari lawakan limbagan, pagtag-ipunan sin siyo-siyo piyapanjari niya. Bihan. Sarta inyaon katanti ay ma'mo, namudjikaw pa Allah Ta'ala, karena sa lagu-lagu nikmat kyarihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala,
sa siyaksian min Tuhan Rabbul Alamin, siya intag milik singkatan, siya intag bayaan singkatan, di manjari ing kita himinang amoy in panulang hakatan tiyang dakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ni aturan sin pagyanong talbiya, bangkaw makasakat pata sa sakatan, doon haon pag naog mo, makahupay-hupay marayaw na imbya mga tindog mo, yadto na isab ka mag labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Na yadto miyawot na imbya mga wakto na to, mga katawtay manguran sa Allah, ngumbay na ko kaniyo ka wakto ini, balik yan to bang kasugpatan in pangadyan tayo ni sumud na kita niyo pa mga kasunat-sunatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya makawa na to in ini katibusan singkatan hinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala pag-ibadat paghaji iban sin pag-umrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.